Yo, I shall follow share with Kuntunchi media, Yamamo, aha, Achin, Adu, baby, I was India. Some catch you see, Busum with the men what tap, internet, no so. Busum we are life codes, certain aspects about life, I will see you. And near maybe I was yet, so Abrabum. Now, Dawson, no, ya be Pum, Orlando Herbal Center. Yes, yes. Spiritual man, pa. No, we are going to talk about spirituality. Some of the things are you taking it for granted. Later. Now, soon, anything. Today, we are going to have certain discussions. Here we are. Ebesanga baby oti yenko akwaba. Yeah. Akwaba de ba konto media so. Mo das papa. Yaka Orlando ya hena. Orlando ye obi a ye wo no mampo. Okay. But onye mampo ni. Okay. But when you ha okunyi wo north asa na osamba back to mampo. Ba ye ni na mabrabo no musa but nyankopon so adomo ya kyede a ate se ye dubu anipa. Tie ni na musa kodu mira nyame ye adoma ya start ya ye di aduma kakra. Okay. Tie ye ka Orlando dia. Orlando ye not na ba mampo na ye wo. Tie film pa dia aye mampo ha na ye wo me. Okay. Abrabo no ye start fi baby ni asa. Yeah, but sabi yo baby. So kware. Eneno mpese ye di sunsun nkomo. Mpese ye di sunsun nkomo ye bo edura sunsun pacha. Who ye sunsun adwuma mpacha? How many years? Me da say sunsun adwuma kasa no. Bitima kasa se ye wo no ne kam. How? Mamba sua wo bi anche. How? Sanity. Nti me to no man sua wo bi ho. Maduma me nyina ne ni master. Me wi a chirikura nsa na me pe aye de nga obafa namfo obafa nkofo a wo no be ye sa adwuma no. A chirikura nsa na me pe bi ba me personally no man sua wo bi ho. Ye wo no ne kam. And me da start ya ba pe ba 2017 na ye a year me sheda kan say adwuma me ye ni. Okay. Ti me ye adwuma nketen kakra de be wi o mission adwuma me ye mission kakra. Ti sometimes be bre ni hu me abun say me da so ye mission adwuma no. Because na me ye mission. But and then me the film kakra de be ye we a. The 2017 ba ne de na say construction o dem o majai na start ya me ye Orlando ti 2021 emuno ana me ko gym license. Once adwuma we ya wonti mi nka se wo sore se wo ye adwuma ne sa ye woni pa boni fo ebi a wo ye papara na obi so ye de boni we ti 2021 ana me gym license na ye wo bi a even TMPC ana ne ye Ghana government agency sa omo na omo ema ye license kire se ampa ye certified se ebitimi aye abibiduro na se adwuma wo ye no obetimi aye nti obehu se ye no dodo no mo frɛ traditional doctors to be say wa tro obetro doctor na ye to di kan to ti yeah my ti doctors no 2021 ana me start nyam license me start say me ye maduma kaka. Okay, nice. Akora seyaka sunsumu ana sunsuma sunsun ye den madasi sunsun ayade a ya tinidin ba ya fa ya ni na nyenu pa bia so ne ye wo nipa ku tuwa bia omuhu omote ye wo bi wo kura mpor na wote kasa ba do hu ade ye wo bi wo ba ohu ba do wonte kasa no ni nyina no ayade e ba wo fa wani mu hu aye se mfrema na e bo no. Okay. Ye hu se mfrema bo pa but wo hu se mfrema na free left and free right. Okay. And e ba sana sunsumu ate nti ya sunsumu ya de bi e ba wo hu se ade we ba ba sa ade no so na mu ye bru a di nupa nya ebura nupa evi nupa bia na abrabo ma ye wo no ya titena mu ya didi mu ye ndam ya bibia no si sunsumu no enu mu a na chese wato sibara enti asasi so e wo ni ni se ade bia sunsumu ade bia ye wo asasi sunsumu ade bia ye bia sunsumu aheban a ye di yaduma sunsumu ti ga yenti mi fanya do ma ni ye enti bibia wo asasi so bia no nupa da sani o abodi o wura bibia no sunsumu ye den ewo
de sunsuma ane na control yan e wa asase so a anamom ya yepese yetu no yetimitu nti obi a ne sunsuma sa wonu ma ne sunsuma ya mere wonu mu no ana na bi a wo sunsum sa ayade a se wotwa se obebu wo sunsum ya mere wa bitima ma wo nema ya de asai okay wo sunsum ya mere wa wo hwe ya sunsum fufuro bitima be wuro mu na ono na be take over na wa control wa ye nema bi anse fata te se wo ye de wo ye ma adentina ye nenanom a etwam yetumi kase one no pesunsum do den na ye nenanom ni ma ye ni ma ye feel say one mo pesunsum na ye mom na say ye de yende free yende ni yakos o say o hwe nkura bible kan say titena amara nyamsum no ho na bone kura ye de eni ho na fia nyamsum aba ama bone na ye de ados okay yes ayade a na nyankopon achicha ma ho say ye ya busuaku ana nyankopon chicha ma ye ana sunsum so de ma ye say yan fam portrait ye yan fam boy ho ban ye de nema bi ahye asase sim to hwe yedi angasa wasase mu onipa yedi e wasase ye betu good so onya good kitikiti be se mensa we a ebe ma wadi yi yes ba wa ma nimdie bi na sunsum bi a wontimi hu se aha bibi ye den ehia wo ho okay nti saa niema no ane na ye nana mu pekire kwa na nyankopon dum wo mu pekire kwa mu tutu ho na mo ada se na ye nipa na nyankopon na ebo won se nipa se ye nibrefo nti owi no saman na ede ba protect ye because onua ana onua okopra de obe felicite se we ye me de we ti se ye me de ba wanya na sa wanhwe a obitima ye obibi nti oman sanim de ni se yemfa mbo ye ban yemfa ndi ye yemfa pepe ajapade na ye di na odi ato asase so no yemfa pesa ye di ni ye ndi ye okay sanity nti na twach no mu se ye nana no de omo pe we nana mo anye se omo pe we anye se ne bone konsa na se we but we was obi o ha afu nkwa no ye but me ho to no yes ene obi ye afu san ya adwuma foforo ba ne ho to no ba adene eketua bi di se wo protect no te se wo ni ana asase na wote so kura no te se wotimi ma asase ne hunu se ono na afidi te se wo fidi asase no nti ade kakra bi obanya wa asase no so no na ade no ade mu di ayeden ade ama nti ya nana no obi benye afu ba obesi fi ba yes ene obi benye adwuma buru first na ya nana no ye no ba sa ajapade no wontimi wa se wo fidi asase no nti anya so mo pene ma bo na na so mo ko ye bibia bi mo ne but omo de bo mo ho ban de pay ajapade de hwehwe ajapade na nyankopon de ayeden acha asase no eni nti na omo hu ni sa no nti ne no ye ya jato ba de mu ye mu na yayira ma yenko into incommon we you soon you meet different people you speak to different people. What are some of the common things in our daily lives soon no ekumien ebrain as a saying one kasa as a practitioner nkofo beba wani wadidi nkomo what are some of the things ebrain as a kra yeni ebi ayeni mo so we take it for granted nema di enya kase ye se ne maba na mranti abone ye adonke ye numutra we kura ye kulu adibia ni kwa chomo asase so no what to say opanyini bi ko kasama wa kana ni masemu da there o kana chiasem enema we hu we chi na asisi ene ye ka wasem bari emera opanyini bi be ne ya betena se obetuemfo beka abekosem ya kire ne ka se ne na tu ebia bebia wonnam no ore yira so wutie a nka wankoto sabo itene yem problem kase da yeso se yem pese yiti abakosem himfa na ofi abusuan be mu na ofi entombe na obo ntima kase yet wo biti krom ha onnim ne nton obo onnim na abusuan ofi mu onnim na abusuan no afade a omofa na se no de wunya
I won't hear. Oh, I won't hear. Ah, I say, I will see me from the dance. I'm the one woman. Oh, yes, nothing happens. You were a fee and your brono and your crew and your crew. You will fee, Yeah, and your brono, yes, and your crew, and your crew. yes. Ain't you to say you're fine to say you will be sassy. Mampon, you won't. Yes. I just ocean down from my sorry. But Mampon say ocean now, you will be sassy. Eh, bro. Yes. And you want Mampon, your crew. And you want the whole Eastern region. the whole Eastern region. But one to me in country, I say, besides a broner, da honomo. Omuni na one near man, not Phibia, no beer, your money, money. Sanity. What to me in country, I say, you will be sassy, no, say, besides what a dear besides for your bronze, son of Mampon in I. David. I don't want to me country, I say, na Mampon, no, son, every aquapel range in the swimming. No, Yeah, that day. As soon as we see them that day, as soon as Krubia that day, as soon as Brombia, as soon as it is a one full of free fee, and bow bronzo, and bow cruso, and crocus is one, and the moon to be another Biavera. Was a fee Nankasa Yeshrim, even Dana Yetimuno, even I will feel back home, and Dana Yetimu one a Ah, that's another making. Yes. And then you will feel back home. Many my bushia, I want to hear you away then. And son, I feel we were bushia, you fear you flew. Yes, you are dear. But also, Nase, ye can't feel not some trail. What bushia some trail. No Felicia need your job before Uncle who say we see to we were now wanting it as. A dear yet Tiasano, and yet to 1 more money, and yet dear one Tias. Wouldn't Tina no identify. Also, I know who's a way you see. It was so sad now who's any be about the same year, but wouldn't be your statistics and obey. It don't mean find them but compare with them any year. It may be a year, year, be brainy, say. They best start here for feeling and starting fishy. It will be a whole new and defeat. Fear affected with the power of Affecto, fear. And I said, one woman. One woman, my brother, how does fear was a free? Yes, it was it. You know, was a fee. It is so be quiet, yes, what if you was it? If you are what you who be what you one be so what you one be session and now, Nana was for a boy. About the same thing and be a nana more ABC way. And the teacher have fee. About the same and nana more ABC way. And the teacher Bruno we are brown HD. The old brown be a bit it will didn't and brown be about Bacona look around area now. And shed I never saw. By dinner, Gino. Oh, yes. Obi free sa area kwa nema mutimi ya mre man ya obrombi o ba uti say han mu de we mu de obi free area ha nema mu ya den man pa bra bo ya ten ya hard je woni pa bebre o pa bu problem kura no na ye omu fie na free wachi ni free nti nema bebre o pa sometimes ya fa na say we de anya hwe e bibi pa e wi ase bibi ani ho a ba fa na say nya bibi kasa ye ka free dan mu kura ye bibi because aya sama pepe free wonu man nipa da se nintimi fa wonu e hu gese waso enti waso siwa asam bia ye be ka wo wi ase nyina no wontibi na odi abobra enti obi a on kasa no na brabo te sen no obi a on te kasa no na brabo te sen enti se obi ani ho a o di adanse a on kase masutie mani hu because we was you asim ya me frɛw e bi se wasam e bi se okora wonte ta asua eti asam no sa so no ade e bi se nas asua eti asam no sa so no na etimi bobra na ko nti say basically your problem I say you face here say yam pe hu ye chi sanity kede ye sisi wi aso
still ya so I will be able ya different life. You say social media ba ti akwatena so a na obi die wo ha na makofole nem de ti we kura ti say we yes say mani yes ti say me yes masa aso be bi obi afi aso be bi obi afi aso na e di chichire obi abusu we do metumi aka say be betumi and interview we kura ha because spiritual bomb and what was we are say one show church yeah. Say na wasi daya foundation in yet na pillars in yet. Where you then Adam in your experience in your work, examples ben na abba wenima. Ubetumi edi amma yenga yenso yebetumi ato ya abrabon. We started you way. Examples are abba menimi ye. Be brene be banane ye efia sem obi a one neglect nechi. Ah, yes. Official we watwa ne chiabo ompe ne chiamo ade a aye majority aba manim pa nipa fam serious say na one neglect na chi onko na chi ombisa na chi sometimes anya says obekọ akotena fi na yasam bisa wachi bibisi ofie okay ebia sade ko de mesi ema wo papa fie okay bibisi ema wo ma fie okay ti se wo kohwehwe se ba de se what is say wo papa kra fie na wa betena ha bo ne se ye nko fie ba de wanti man bi se wo papa se ba de se ndem na ekoso wa busu eno to me kotia wo nipa na ti kotia wo na me hwehwe wo se manya wo na oba wo dia still ye wo dim na metreze ente ye ka se suntum asem na eni awie ade eni awie anene suntum asem. What are some of the normal things ye say ya sorry anopa no fi anopa ko si enwumre? What are some of the normal things ye indirectly enya spiritual implication on yen Enya spiritual implication who say wa sorry anopa si enwumre niema obeye ubedidi sebe obejo so when you be nkomo these normal things. What are some of the things from morning to evening na ekumi spiritually brain spiritually that's it ese woni mpa obeti ma kire me the last time I was share me kroma ma sha atare bia me hoda ho o hu se we de me atare ma sha no we de enkante se me she bakro trousers ni shirt and jalabia simple osore anopa ade ate se wo ye kora de pia bonten se obeyi wo hu do body sa do jira body the first thing ade ate se wo ye kora so asore anopa apie firi wo dem obe pia bonten na wayi wo hu do body sa se be da sore ma yi body sa no de apia bonten onupa bia wo da sore a wonu na ti ye wo hu hu mienu omunyi na bejina get on left and right omo twen na wodi be pie enti wode ade bia wodi be pie abonten no ane na omo besum na eto so mienu wa sora firi katase o pie abonten no ko gina abonten a kasa be firi wanu mu aba no ayade ayi hu how because ye be peke o kasa no ade chi anopa yi kasa wodi pie abonten ane na yele ko eti asamba na okaye okaze anopa de mi da sore mi da nyame ase mi wo gidi wo mi mu se me efira anopa ko pema mi mera na yi boni biare to me mi wani ji sikasam nyema basisa ana se bia wo ba mi mai de mi shira masura anopa mi shira me mase nyankopon na se asumsum e wo wiase omumbo mi ma ko ban anamom ye wo betu bia no omumma bambo ani awie yedi ani anumnyam andro mo brapo no ebia wo sora anopa o pie no na obabia kwagina ho no oba na asa ya de anase wo sora na obabia ya de nra de na na sa de na oba de ye no wo pie nyina na o ka wasem
won kwasi asɛm a wodi o se maka kyerɛ wo si gya sansanfo no sansanfo no a wo ka de pia bonten mu automatic ya wo no wasum because ani na o de pie Hey, and if you know, just as I do almost 95%, you know, rest in peace. ani na o de pie ani na o de kɔma akwa nti ani na o de pia no pa de ani de na wo bɛso mo no no nso wasum enti se wo nam no hu se bia wo ba bi ye niema bi a won ti ase a emfa nhyɛ obi ɛyɛ wa wo num asɛm enti nipa bebree wɔ hɔ a num asɛm na ma yɛde gyegye no enti se wo nim se wa pia bonten first wonni asɛm bi akanka wo no tu na ɔbɛyɛ ne yɛwie na sankote na sanfa na sanko akasa na ɔbɛka no make sure so ɔbɛka kasa pa Asoma wo kan ye so normal. yeah omu ni say normal ntina me kan wi ase bibia no wayɛ normal na ye hun anya sanity obi tima ka sama to na asɛm na di be 30 years but be yɛ adwuma O na say asema ene maka ke. yeah ɛyɛ mframa mo ka kɔ mframa mo no obi aso ye wo mframa aso na keep to the 30 years ɛbɛbɛ be yɛ adwuma Enti Orlando, you are trying to let me know say it doesn't matter whether you are a Christian, whether you are a Muslim, whether you are a traditionalist, whether you are whoever. ɛne yɛ mfa The, ɛmfa ho be yɛ ɔgyina ah, o kasa ɛne pia firi wanu mu aba no ɛno ɛne ɛdo ko be bi ɔpɛsɛ akɔ oh there be me a Muslim, ɛnyɛ Allah wo ho, ɛnyɛ sa me a Christian, nyame wo ho. Oh, nananom wo ho ye bi gunsa. wiase no nte se na ye hunu ye bo wiase abomu ni me nyina wie asa na ye de som bae na som na ye de bae nyame som na ye se Kristo som ne nkramo som no e betu bibi enti wiase no nte sa ena evi mpo ahonhom na e wo wiase na ye ye fili sa ahonhom ho ahonhom no bae asa na ye bo nipa enti enye sa asa na ye hunu se me di me kwa asore me bo me mpaye me yese ba obo mpaye na wi ha kasa ben na epifu wo mu wa o kasa na yeki onupa kasa ati say ki ayi bi dan safi ayi bi dan o se safi na so Okay. ba dan net ni bi dan kase sana kasa ti ndi etachire ma ane na ekura tun ni nyina enti se nupa bia ne se wo be pia bontenga nopa se wontimi nka bibia ka wano to se wo be ka bibi so a kade ya di ye die ne sampa baba wa prabo Sika ye ho. sika ye mfomo sika ye fraba ye tumrika hwehwe sika Oh there. Ah, Orlando ba. No, I was saying any bring me please go. woni be bre no wa pesika ba wontimi tumrika hwehwe sika wan ye sika ho adwuma obetima ye ne bre adwuma nyina ba won ye sika ye sika ho adwuma ma sika hwehwe wa nya wo no hwehwe sika ye ho adwuma ba ye nkɔ sika Enti wo tie you can ubetu do say si wo akasi. Sika connected to him. yes The okra who say sika ye ho. sika ye ho Enti if wo nya ho nipa untu nya sika. anya se wonye huhu ne pa wanye wonye maye no connection no ne huhu na wo fia huhu na abusua ne area wo na wa huhu na nkasa atiwo mu no connection no anye yi a obeye adwuma ba wo hu sika nti ye obi ho a ye bitime ye adwuma month ye betua ne ka 10,000 ba wode ka How? ye tua obi ka 2,000 ba no no live comfortable Na say ye na ya ta de ba. yeah So how can obi a wo tua nka kese deka na obi o tua nka to live comfortable? wa ne huhu atiwo mu kura mpona bi ananya ne na control ono wa yemre wa pia furu mu otini baby nti huhu na tie mu no na dika nkurade se wo make sure se wo sunsun ni be ye dene na ono na kopa de ya brawo sunsun na kopa de brawo anye hunam na hunam ne de se ye dimi ko sunsun ni pie furu ma hunam ne ade ya da ho Into wuti we usunsun na ede ade brem. na se Me ti we usunsun na kopa de brem. sanati onipa bia wo sunsun na ntima anye din na nkwa kopa de ya brawo de no benya
obetima akọ ye disika beto wo sunsun na nye brɛ wo de hunam ne nam wo betwa ho no ofiri achi ba no ba fa obetima akọ ha ye hu emfa ho se wo wa na emu no batietia ba be gyina ha bi mu because the sunsun no connect all angles atwin bibia de ba atwi favor and the brano wa connect wo sunsun ahoro what you say obi ho ko paade na de na obepe no opa onyere no mfa na hoden ye adwuma emfa ma nupa no so paade no onfa ma no ba na wan ye hwe nipa ne ya de ama no onhu ade a wa ya ma nupa no ba ya de ama no wo sunsun ya mrewo wo sunsun na ni connection nti o pese o je say before say onipa da say no be sorry an ye man ko ye ma wa o be start ye blame e Orlando na na ka wo so oku am na wa ngame e Orlando papa na ka wo so ton asase bi no wan ton na blame before you start blaming people I was say one kasa what na na wa check wo assess wo she say den na ko so musunsun kurate den emblem obi wo so ba obetima blame ya ye won krofo wa blame krofo mo mumma asan be blame krofo ewu ko ba se wo ta ti be akote esanete wow nti wo sunsun nye adwuma and the connection nupa no gila na ni ngura won kayo so obi timi ya dem obi oye wie na aka na wo ho ebi kwa no na ade kura ba ni hwu yeah oh wa shada won shada ya oh le le me pele na ka so wa shada nipa na timi ye dem na wa ka na nupa trimu nye dem wo nupa so ba wusunsun na abo trimu dem wo sunsun na ni connection na trimu dem ba so nipa timu nye dem wo nipa so se bi ye mu me sunsun ana ebo trimu dem wo nipa so anye nipa trimu na ye dem wo nipa so ye obi ho a bia ni se area na hotel no ni timu ye dem pa bo obi so yendwa wo ni se eno so yes we na dem kwa gboro but obi enjoy wo ni se ye wo nkrofo so mo yin wo ni se omo sunsun na ni sunsun na connect enti na wo hunu na nya sa na ono ni hunu enti ni am bibiri aya hu ya din ya kan ni nyina na wo say ya for reverse na kese ya twitwi nyina san ne san ye assessment to sanity enti nupa bia no se ope sunsun connection no the connected your spirit must be strong to be able to connect seneria baby hokono ebitima connect bibi ho ade ama so baby o da sore a o sunsun ebitima connect bibi ho de ama what are some of the things who say kind some of the common things are here everything is spiritual what are some of the common things so ya ubetumi anye a normal thing but spiritually a build one is how simple maybe sasemo Abraham ai la bia ye gina sore dem afre na Abraham nyame no o ba che wanwu Jacob nyame Jacob wanwu Isaac wanwu onana na o chichire fie na o timbro no na wo no so wanwu nti wa sore fre obi Samuel na waja wa Samuel simple menana simesi wa sore na wo fre obi Samuel na wo waja wa de because Abraham o Samuel ya wo no tese na ya wo nana no as ya wo tese na ya wo na mu bu odin na ya wo tese na ya wo nana no nti wo sora no pa wa bi gina wo Abraham nya me sana ba hwe me no ni bebi o te no asana ba hwe okay bar bia busua na wo timu no abusua na wo firi mu fie na wo firi mu o chichire fie na wo timu po no na ya okra po no obeku no pa no ya sa na o te abusua fie na nupa na o chichire fie ni si okra wo sora no pa nsan ne mfa mu se mi na nanu mo samamfo mu na bobo pa to wo enne de kwan na si nti bi kwan ne ma na mentwa so se na otimi bo brasi afie we si wate wo no ma me so ntimi ye bi na fa su gu fon kese bi so mo na sin so enne de yesu connection waja wona na to wo no fra Abraham ne woni be Abraham mimi ti wo ni mabusua mu asem na wo sora na wo ba fra me mabusua wo fra me se me bejo woni be bia bi fi o connected to my family. You need to connect your source. Yes, anything.
And this is how connected to a family now connected to any now become some. It's woka Oprah Abraham Yami no. Now could you not want to look because Casa no do some bob no born and a day. On a day now, friend and ye was friend and ye. It's here. Sometimes you will never be a while. Ye near catches away the Yamisuma Baba be Yamsum may be when Yamsum be a cousin Yamsum yet. I had directions. And ye never be a young upon the actual Casa. Ye never be until say but ye ban ye Padrianum and ye didn't ever say ye was as soon as ye will never what to say ye beat in a mature one. What does no partner Brabon yet the no baby over far when another one some fo now what wouldn't you before mount strong? Come on, some children, I catch them no. Oh, didn't I see you do a man for so near Kayana? Yeah, didn't I a Didn't I a it's yet me, maybe she was a harmony, see. Me wow, yet a crumoha. Ya woman or her. When you got grandson, you woman no. No Casamania about 42 years. You woman or I. They be a me who say you do, didn't you? Didn't you? According to history, you know what? History in the different picture. Say we to two one until yearly no what no is that is the and no what the originality and that. Some say a fashion be a bedibia or could be a sono. I want to fact them. Yes. And the fact no sometimes the brainy yaku. Yes. Ampa the brainy a fashion be anyway bedi wo cruise wa na nya ko. Then so ran ko dia fashion akonka. But the main example, me not na me Blusa South. Blusa for you will be a friend Blusa Field Festival. Okay. Every year be a December money a year. Didn't abrofo e ba Ghana nyina no. The only tribe I want to man di almost unkonim e Blusa for. Okay. Babatus. Blusa for na time no gban e America o tui. Free Blusa land. It's a dear see what but every year you celebrating Blusa Field Festival. What you say? It's a debia ye be bia na yako. It's a con we ni ye dinku ni ya na di ye ni mu first ni ye kwa ye won edi anim. Na di ye nim edi ye kokokon ye kokon dinku ni mu no na ye be ye na be si woni ya celebrating. That time na nyankopon no. Adifo no mo ba nyina so mo kwa ko. Didn't know more quack. Think I go on and think of more quack. It was a kuna jam mine. It in your walk could jam mine. It's one quan will be probably jam mine. It's in your soon to master. Indeed, Mammy Miss House, and so when you ain't sharing young common in senior. The best I have a view. Near Sabi will on different levels. Say, Ubi Cheyenne. Say, and you might shut down. I said, say, Miss Spirit, and your mama. What is the first step you advise that person to do? I'm going to come back to the phone and say, one, or that's rare. The first word, every peer friend, no when you get no, important. Only baby or becobiano. What that's rare, so what I recommend. Make you get ya no. Now, person will catch in nature. Now, I can. Yet you are so by 7 days. It's ways. Yes. Which you? Sanity. Because I say, Cassa be pure free no more banner. And then the day could be a person. Yes. And no sooner is some cheers. It's Cassa now. Every pure free one, fair for what that's sorry no. And name am yet dilemma or no. O pigeon or get no. O no the first Cassa be pure free one more banner. And then never more baby of the It's even the name of class still need to know how to speak. Sanity. And far much
enko cancer man te sabuka ade anye kura se wo be kire no ko cancer ade de be yi ni abrabo mu be yi ni ene ani you are done wa kilo wa to bon amo ho no to so first no wa bababu wa ka se di sa de na wo kwakoye kura enyi nti ewi mpo bi mo be sense gi bi sen we wi na wa brabo obo no niam ba sesa na edi kan se wa bu abam wa kilo ho da dante bi sen no wi kura enyi but every day I make me say adibia be negative awu abrabo mo tell na ye positive obitima tell na easy ehun ni say adibia ba ma abrabo ma ye negative ntimi tell no dey na ntimi tell no obitima tell no na ye as a spiritual person. My last question. Se wa shia mebu ene se me de mebu mampo megwa bidino 2026 I will give them one spiritual advice as a spiritual person. okay. What will you tell them? To take home one from more for them 2026. Na edikan so ya branch na wo ya baba na wo ana wo nipa bia wasa 2026 ade a wo 2026 eye hupa ya ho so a obi a obema no so so ma ho so a o pese wo ye no ya ho brase empro awa brabo no 2026 eye ye bia eye balance wana mo ngo betunu afiye ka ho bo afiye ana okasa be piefo no maba ade bia wo de baye bia na enkoye famo and medical 2026 so wo pese wo ko anim wo da soro bia sna medical kan no ma wo mpaibo enye se den na obeka kire wi nature no first Speak to nature. sanity Let it be a routine. za opia opensa de achene esie na mehia se de 2026 no mbitimanya ana mitimaye Na se maaye ne na se me kwadai ma sorry maaye ochina amfa. What do I do? enye se ade bia nyu wa wo ye ne na opese onya ne sunsun so obenya ne ne ye magic ma wa ochina ebe yende ba de enye magic ne so no ade ne take time What ye magic mawa? Yeah. Ochina pebe you. ebe ya nti obi timi ko di aduro ba wo be wi na duro no asa no bi na bo fa keto akwhwe no e won krofo ya say we mu de omu akwade pa o di akwade duro ba last minute na do na de asa obi so obi a woni aduro no akwa bro fra magu na de wase What final way? fana we afutu abere wa ma obi ase se onya akonya wo ba bia abana dwuma mu sika ba wo nsem enya wo nyansa enya wa hofe but nya ho bra se na bupa Matter where you are. bunipa ono kura wiase ajapati nyina kura bunipa na bro mase bebi opeso odu obedu Yeah, that's the baby. so that's Anisha. yamenchira waso Sorry, so. I hope so. And then I'll person in farm. Makati usi. Say you need to first understand the basics. Intia be ya ba nefe the way we this wa. Near me how wa warrior when we discuss. But then who your wife who you see them who you yen who stay no. When obi adu. Yen fa na M1. Ya sorry so. Never say